Naimbag nga bigat mo. Pawas tamit kanya mare. Apigas la agap apura ka. Inak ko mga kaumutang kwartam pa lang. Umutang ka maninin nga, kaut utang mo lang idilawas na. Muda pa lang gargo makata. Isublimi ko man ni kabsat ko di ko Jay, Eh, mental Ta, kwan. kit di ba nala... Delikadon sa amit ti kwanan. Kayaw awid jo lang dilawas na mare ki... Di ba nalaing sunan? Kiwin, kuma. Dati kat katungtungin na ti bagina. O di natahanin. Nagbaliw garud kap. O di dati kuha na dyan ibig sabihin na Jay. Dati sign na nga makarek-recover sunan no hanakat katungtungin yung baginan. Nga ta, kap. Kiduin ayor ti signin dati-dati di ba kay katungtungin na yung bagina. O tataki Haanin, hanakat katungtungin. O diti napintas di nga good sign Jay. Good sign. Nyakitin nga apay subliyo pa lang Jay. Hani subsublin ta mayat lang arudin. Handcup. Ang katungtungin yung baginan. Sungarod, adya ti problema mi hanakat katungtungin di baginan. Kit pagkunam nga kwa. Awanin kap. Lalong sa madadda. Apay kasano yung madadda. Madadda garud. Apay di nakita yung nga kwa. Kaya na may kakatungtungin yung baginan. May kawa kami nga nakat katungtungin di baginan. Okay di mayat di Jay. Nyakitin. Problema nga rod. Sobra. Kailangan talaga nga maisubli-isunod di mental. Kaya na may kakatungtungin yung baginan. Kiwin, baga, damagin mi ki. Apay Delikado kap. Apay Damagin mi, no, apay ta, kwa. Ki, baga na nga nagkontrada ka, no? Jay. Ibagina. Nyamit diyatan mare. Ki, apay, kagpaiso, nagkontrada ka, no? So nga, da ka, no, agtungtungtungin. Kasi, no, dilim mala. Kaya lang nga rin subla yung mare. Isuot pa, utangan ako na kap. Nagkontrada. Ang naging inulin. Haanin, Baga na nga, nagkinontrada ka, no? So nga, nakatkatungtungin, bagbaginan. Nagmingiwing milatan. Nagkinontrahin di bagina. Kiwin, Kano na nagbati. hindi ako lang mo, sorry, ngay sudlit di kwa. May metay, kitain nga, katkatungtungin ay baginang yantay, baga na nga nagkontrada. Di ba di ginagap dalatag tindang badaya. Delikado, garud ka. Hindi Ikan ako na araw din, di kwartanta, kwa. igikas kontrolatan kan. Sige, garud ka. Delikado, saan nga talagang, delikado. Kinontra lami gamit di baginan. Delikado talaga di Jay ta. Baka no agapadag pindatay dapay. Apo, sir. Oh, Naibag nga, bigat mo, sir. apay ma'am. Surveyak manin, sir. Ay survey ka manin ma'am. Nagsurveyak manin. Apay para niya ta ma'am. Ayuda man natin, sir, Ay ayuda manin. Yanagan mo, sir. Ay ko ma'am sak ni Rodelio Baloran. Baloran. O, tawi mo manin, sir. Ma'am 37 kun ma'am. Kaya trabaho nga, sir. Awan ma'am, tamtambay na lang ti balay. Tamtambay ka lang. Yun ma'am. Kaya pwede kag sapol trabaho, sir. Awan ma'am no panayam nagtrabaho ki kwa. Agsuya-suyaab namin no kadji pa ko brak ma'am. Siyab ka. Unay may atan, sir. Saka nasa dutnak ma'am. Anak nga kwa. Nasadot ka, sir. Yun ma'am. Naa. Nasakit ko nga sa dut. Unay may atan, sir, nga kwan. Win mamang ko kaya trabaho. Minasara ni takita man ni o ati tupay dalikan mo kidi mayak akar, sir. Ang ko kaya nga ma'am trabaho. Nga mila unay na atan, sir. Ati dalikan mo am amang pwede ito ni. Basta natan ma'am. Kaya pwede nga baliwan, sir. Kit na sa dutnak nga ron ma'am. Sobra ni atan, sir. Sa dutnak nga ubra ma'am. Makapatig digos, sir. Masadot ka. Kasaray mama na sa dutnak. Nga sobra atan, sir, Kit. At ngay ko, sir. Pay para nyata ma'am amin. Ayuda gard ati, sir. Sir, surveyak lang. Ni misis mo nga rod, sir. Dagta mama balay mi. Anyari, tila mutin nyo, sir, nung di ka gubra. Awan ma'am, pag-asa mi lang no datig pa utangas dyan. Parehas kayo nga ti ubra na. Awan ma'am, masunod kami ang ubra ma'am. Nyamit sa sadot yung rodin, sir. Mamaturag na ubra mi nga ron ma'am eh. Sobra, may tiki na sadot yung nga rodin nga. Bagman ta dati, makanyo pa yun nga kay gubra. Kit na sa pangarod ma'am no, dagpautang so ajay. Dati kanin minuwa tapos no nagpadawat, kasjay. Kasi jay ka rodin, sir. Nasadot na, kasan sadot kami Sadot ma'am. ka sobra, sir. Win ma'am.
Sir, congrats. Apay, ma'am. Congrats, sir. Apay, ma'am. Natanggap ka ti ayuda, sir. Apay, mit, ma'am. Ta ayuda ka jay sa Duterte, sir. Oh. Ay, talaga. Ay, talaga, ma'am. Okay, tata na kakamitin. Oh. Ajay lang, sir. Tikwa. Congratulations, sir, ah. Kaputa sa dut ka, sir. Naalakan. Ay, thank you, ma'am. Congrats, sir. Agyam-yaman nag-ama, ma'am. Win, sir. Dati ko kami pagpunam mi nga maturog, ma'am. Sakto ata, sir. Ang gabi pala. Agsadsadot kayo ng kanain, sir, ata. Ano ko, ah. Sige, sir, nakon. Agyaman, ma'am, ah. Congrats, sir. Oh, napaot. Nakatanggap kami laing, eh. Napaot ating, ko, ma'am, ah. Abasto mi nga maturog lang.